Tripartitni samit u Meki, Saudijska Arabija, Turska, Pakistan na svjetsku sigurnosnu, geopolitičku i stratešku scenu donosi jedno novo tijelo, jedno novo ujedinjavanje, jednu novu formaciju koja bi trebala biti upozorenje, odvraćanje i jedan element političkog slanja poruke nekolicini centara u svijetu. Nakon dogovora Pakistan-Saudijska Arabija u kojem je Pakistan rekao da će on davati Saudijskoj Arabiji nuklearni kišobran, odnosno nuklearnu zaštitu u slučaju napada od bilo koga, sada se ovaj savez širi i na Tursku. Recep Tayyip Erdogan u ovo novo tijelo saradnje koje kaže da će biti vojno, obavještajno, industrijsko, političko, donosi znanje, iskustvo i prakse jedne zemlje koja je već dugo zemlja članica NATO alijanse i koja ima namjeru, volju i želju da radi na saradnji sa drugim zemljama. Saudijska Arabija naravno donosi novac, donosi mogućnost jedne drugačije investicijske kulture i investicijske mogućnosti i Pakistan donosi ono što je najvažnije, a to su obavještajno i nuklearno. Ima vrlo jako obavještajnu službu, pogotovo u azijskom prostoru, i donosi nuklearno naoružanje kao jedan od ključnih faktora odvraćanja kada je u pitanju današnji svijet. Ovime se šalje višestruka poruka. Jedna poruka ide prema Washingtonu, odnosno šalje se poruka Donaldu Trumpu, ujedinili smo se, znamo šta se dešava u našem prostoru Bliskog istoka, ali i šireg regiona i Azije, i tu želimo sarađivati, tu ćemo biti partneri u svemu. Druga poruka jeste Tel Avivu, odnosno Jerusalimu, odnosno Benjaminu Netanjahu, ne barkaj, ne diraj, nemoj nas provocirati, jer ukoliko to budeš radio, onda ćemo na to reagovati, ali isto tako možemo reagovati po pitanju nekih drugih stvari i nekih drugih saveznika ili partnera u regionu. I treća poruka koja ide prema Teheranu, odnosno ide prema Iranu, prema iranskom vođstvu, gdje se Irancima kaže: pazite također šta i vi radite, jer napad na jednog od nas je napad na sve, a znamo da je u proteklom periodu bilo čarki, bilo provociranja, bilo izazivanja, pogotovo prema Saudijskoj Arabiji. Ovime se također stvara i jedna nova mogućnost, a to je da ovo dovede do ukrupnjavanja ovog saveza sa priključivanjem još zemalja iz regiona, pogotovo zaljevskih zemalja, i da se ova saradnja nastavi, a upravo zbog onoga što se dešava u proteklom periodu kada je u pitanju situacija sa Iranom, odnosno rata koji su pokrenuli Donald Trump i Benjamin Netanjahu. Ovo nije ništa novo, vidjeli smo u prošlosti da NATO ima vrlo dobru saradnju sa, recimo, Indo-Pacifičkim regionom. Također smo vidjeli ono o čemu je govorio Mark Carney, da druge zemlje trebaju praviti vlastite neke blokove, neka ujedinjavanja i na taj način raditi kada je u pitanju saradnja na svim poljima. Tako da evo, Mohammed bin Salman, de facto lider Saudijske Arabije, ojačava sigurnost, ojačava odbrambeni sektor i bez Amerikanaca. Recep Tayyip Erdogan nastavlja raditi ono što je radio i sa samitom u Ankari, jačati svoju geostratešku poziciju, i imamo Šabaza Šarifa koji je, kada je u pitanju američko-iransko-izraelski sukob, postao jedan od ključnih pregovarača, sada postaje, da tako kažemo, i pružalac sigurnosti na osnovu nuklearnog naoružanja koje njegova zemlja posjeduje.